Difu Joint Director of Health Services Lapen District Leprosy Officer tumpen Leprosy Case Detection Campaign kapadopon. Lang media hawara long RCC Ringwell Home for Karbi Thomas Council CM Kapin Karateng Ben Thansing Kram sa Kangpudam. Denarong pathua klamalong League Club semi-final kapathua ni lang chari donatum arona teng ben kacheklem kli akoy kipia puthak lam klar kachipi. Kardom Karbi Prime Time along pen Nili Birda Thanbang Sami Monica Milikpi Nom Birdang Tonpen Arjoitha. Joint Director of Health Services Karbi Anglong Difu Lapen District Leprosy Officer Karbi Anglong Tumpe Patirpi Ponsi Pai ni Phaing Kora Troxia ni CEA ke Sopen Kachapa Joknang Jebuthak Leprosy Case Detection Campaign Kapadopon Birda Pherangke Stephen Teron Pen Birdang Pali. CEA ke Sopen Kachapa Jok Jebuthak Joint Director of Health Services Lapen District Leprosy Officer Karbi Anglong Difu Tumpen Leprosy Case Detection Campaign Kapadopon. Labangso campaign along atong tin ke damja hu labangso siya ko so doma mema pu rara tunta nang chera bunyi ko se tung ning chot thelo athema si kolote muni tongke kahijim lapen ke telang selet walam deiko lasi si proke so ke isi api pencot bakteria pencot aso bakteria kolote api apo api pati pan ka dawai do abang so dawai men ke MDT kohelo melina to multi drug therapy kisi amen ir abang so dawai cekloyon khok mate cekloyon training chulo pulo tangte abang so muni CE mate leprosy pen me pa meun CEA ke soke ke so pipensi kacheun lasi kapa meje aphan multi drugs therapy dowai chiklojon photrokan cholote me pame un pusi napachini dun kajithana bangke hako agoro bangke ingaripe lasi nongar bangke dilitu makai dam ring bongo dilitu sidam le birthe dam bongo jini dun bongo lasi dini bangke laso ame diye Lumbajang constituency ang Kanglang Media Hawara Phan Karbi Anglong Thomas Council CM Tulam Rong Hang Alam Chaka Tengpen Pai ni Phaing Ko Troxiar ni Nihang Kroarong Longlom Miligarong Benjamin Miligarong Bidya Singh Timuarong Lapen Andrew Kroarong along RCC Ringwell Home for Karbi Anglong Thomas Council CM Kapin Khara Tengpen Dhansing Kram sa Kangpudam Birta Nangle Kedamtang MP Kilikahut Karbi Anglong Thomas Council CM Tulam Rong Hangpen Rala Tong Aphan Lam Chaka Chipi Tekanga Tengsi Pai ni Phaing Ko Troxiar ni Lumbajang constituency ang Kang Lang Media Hawar Rong Pho Rong along RCC Ringwell Home for Dhansing Kram Sari Dengpen Kangpupon Karbi Anglong Thomas Council CM Tulam Rong Hangpen Lang Media Hawar Lang Kaijan Hawar Borlang Phera Hawar Lapen Chutolang Phera Hawar Ara Tongphan Non ke Bangji Phaikunia Chiklopen Penangan RCC Ringwell Piponji Busi Dhansing Kram Sapen Lang Media Hawar Ara Tomaphan Thanpachini Teka Thomas Council ACM Sar Tuliram Ronghang Ahin Pen Lamcha Kachipi Ateng Pini Lang Malaria Long Rongpho Aphan Ring Kituk Kijun Alang Kapajun Long Apod Rongosor Daning Alang Liphan Charong Pigan Lo Pini Lumbajong Homosti Kapat Hinai Homosti Along Lumbajong aso Kidukilak Arat Akisung Lapen Kachicak Nang Pen Kapajok Lapen Aning Ki Hang Pen Kapapleng Pini La Solidar Nang Klang Lo Karbi Anglong Thomas Council CM Tuliram Ronghang Sar Lapen Pini Thekdam Long Lo Tuliram Ronghang Sar CM Ki Klem Kimbe Penajok Lumbajong aso Bhan Kanghon Penajok Pini Langkaijan area tame Pini Toar Pipen Kiso Kini Pen Chinglok Skulo Somar Ki Dam Ke Bang Rongosor Kachelat Atuar Gari Motor Chileng Phun Kachelang Ning Cherong Pik Di sama area Nathuta Thik Lason Rakhak Lo Kacheleng Atuar Ave Lasinona Langli Lumbajong aso Bhan Kanghon Penajoi ne 4 line Atuar Alangli di sama tu up to haladak disobai hadak hawar kimian kapapla la satu warna nangli ceng bom lo tang lo ke atowar ka chelat bang ke chelat long bom lo alangli lamchak ateng pen kachi papleng pon lahelo rongpho alangli pipon lo ke cengsi ke nihang kro lapen ke longki milik Benjamin milik Andrew terang Bidasing terang arong
ลารองพ่อลังมิลีเดียลังลีปีปอนเจงล้อลาสินอน พอเป็นก็อันนี้ estimate เก พอเป็นบางแกเอเน่การจุลงอันเต็งปุโรตั้งแต่ECI scheme ลง1,50,000 ปีสกิมเป็นเหรอ PNRD scheme เป็น PNRD department PNRD department เป็นลาสินอนพิธีลังลีลำจักนังชีพิธีล้อลาดุร์กาปูจาพิธ November อาเจกลูเป็นองดุมลังตุกิพิธีจะพันดักลังมิลีเรียเป็นเจงล็อกอัพตุขังการบุสตีอันลังลีหุมพารอยสิหินีอาริงนังปีพันธุ์มาลังลีลำจากนังชิปิลนิลิตุมพัน West Karbi Anglong District Dongkamukam Municipal Board Kapar Loangkang Ward Number 2 Angsong Bearong Sri Lanka Rong Along Don Troxiando Barlapor Matibe Chenga Hut Kachela Jiaphan Hadagara Ratum Kisumpen Jogone Lang Piniar Nianta Perangke Kelvin Terangpen Pai Pai Nipain Koira Troxiani Birtang Pali Labang Sorong Aphan PNRD scheme pen Tower Kasalam Jiaphan Sika Lak Piet Tangka Panong Puta Birtalong Sitame Bangso Tower Kasalam Longley Thok Thepin pen Sen Gravel ke Thok Puri Chora Jok Barlapor Arwe ke Jang Rason ke Tower Anta Langkang Num Lapuson Apong Dopiglo Sitame Rongara Tumke Cheleng Nangko Kapot Sai Jom Jepen Lapuson Seling Kan Bangta Barla Vechenga Por Hut Ason ke Rada Tum Penangana Kisum Chetong Nang Lupusi Chethan Ward Number 2 Kaparlo Don Troxia Rada Tum Mesen Ka Chelenga Tower Kipi Ponje Phan Karbi Anglong Thermos Council CM Tulam Rong Haupan Chuningri Lapen Mesen Ka Chelenga Tower Kipi Jia Phan Tower Tulang Lupusi Alang Litumpen Pachini Udan itu mitang rongsor itu dak itu jam turpak si itu nungi thok desi non pining sila tu ne sang kamera sab sunang tang kui Labang soto war long potang tinang hitum mar rong isi thok lo. Bila soto war nang hitum la sobang sorong ama hanga pa teka sontos si to war nang hitum men sisi selampol. Betul la so sorkar ban kipe long bangkala thak sengrebe se thok chalo. Sengrebe hum kan se dakat ya. dak hum koi julok hum koi ke duwek pu Aso sengrebe nang kipe long petang hutong dor flup to nang kipi ma la pachin so aputak pachin ba. ola bangge petor plumene hu len di pen la dak ne ni tu morongan la an pining be benai sinang kula bang anang thok pron lo amani tu mahok lo ti sangan lo Hum kan ni da. ni ta soda ke thok la ne ho san en dong pen la dak ne ni tu morongan hum koi sabang thok lo Thok ma mali kipe sing thok. tektor pe Tractor hum in koil hai. tektor pe sa thok Tera tractor hum in koil nang thok lang tum la so non ke thok tang to waran ke dor hulma ma dor de ma ba dor bo ima ka dor. kapit dor bo ilo apisi ako na ngaji talk to ne fast thang thok lo ma thok jai lo hum kret thok si hum kret ke thok lo ma nang thok jai lo dor jai lo ma ko phi bang hum ka nang thok tu lo hum ko ra ba di Ke dam tang sa bang so to war long ke lang dum chok pus na le ma chini do. Tang de no sorkar ban ki pi da bang so to war long lang ka pang lum ni ji phan munit pen mane la bang su ki yok ba ke sung ki pho ki yok ba ni pa to war ang pilo. Tang de la bang so to war lang lum vera dim non school so mar bendang lok behave par dang pandang lok ki su pi di. Tang bang so lang kang lum to war non jok ma pi nya nian. jom je lo na so te na nang bom lo Podang de la bang so to war ke dam tang me tum ke thok ko an ma so teng do lo. Sengrevela Pilo tractor huming ko na ay hisab sang picture lah. La so sengrevel ko pindi kisang man tum rong sidong cheklema. yo si klam lo La bang so nam long man itu. ni tum long lo Hajara ko ansan silong. ajira ni si ne ara so si puri bang dam lo amat ni tu phana pi so pe ne ja ni tu phana pi ajira sob ta ajira si problem ne isara si sa problem Non Moram So Porpan Birtamon to Paixina Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam.
with attractive offers of the month: Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact Sales Consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ। Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihinamo Pibutat Birta along one twig low. Kedamtang Papa Nipain Koira Porni, Denarong Patua Clamalong, Denarong Sports Association, Pepati Piponsi Football Club League, semi-final Angkung Kapatua Nilang Jariduna Tuapan, Marjong Klabatum, Chok Chepura, Akoi Kipia Putak Lam Clarka Chipipon Birta, Papa Nipain Koira Troxiani, Peranke, James Milikpen, Birta Valley. Owe Chingri Club and Marjong Klabatum Bongsi semi-final Angkung Patuponlo. Hala Soarni Marjong Klabatum Bol Kapatuaron. Angton Pankachini Nia Jok Referia to Amhan Akoi Vek Ponsi, Nilitum Hana Parembori that Pussy Kipu. Lasi Bangso Alam ke Angkung Kele Dam de Alam Pussy, Nilitum Hopon Lopusi, Referee Bora Tumpen Lam Clarki. La Bangsoni la Owe Chingri FC versus Marjong FC la semi-final Kilani ke Pu Alang Lielo, Air Tunang to the Manglo, Britain Bay. Polang lilo Erwando alang li Jiten Milik la so game along ni tum la referee tum hana koina pi bangke la Marjong FC to koina pi bangke la ke amu ka bela athe alang li tum nang pulo khela ba mosi hembolang ne pi pedet alang li tum pulo tinta hembol box along nang ne pi pe asi ni to referee tum bangke kecok celong anta neplo Kedam tang nili non penengan ningkan cap game solaya lo kasa game nili pinier ni enta nili match controversy wan vela dat ni ninje di malo au somar masi nili phan la sona koina pi banili tumana koina pi bangela ke chok che somar la bang athe alang litum pulo khela bom hosi nili tumana paren body lai kali chok che athe alang litum khela bom ke pu ta draw 0-0 asi try begar be alang litum kere Remdet pen api bangke alang tu maning ke so dok tahilo, ba ning ke pung dok tahilo. Lai pen se alang itu lah hai klep ta pen fulo. Si first of all ni la Marjong FC tu mapan bute teammate la alang tu secretary president mana da training ni lah na fulo. Alang tu non
itu low semana low chance low tulang tum low abi ko yang tum chini ni ma apen low kaita low to mala tum chini ma first of all lang tum la chini epc ini tum la referee tum ako yang pinai ko athelang litum angsong le argudunji ba langsung saya akan tu isi khela tum stame alang tum referee tum hanta chakha ponai ji isumana low galang litum referee long pen se charlie ponai ji Pasal soalnya ni litum cok cip polam nang ke alang litum naik tu bang ke lagi amu kabe lam baik lo. Atheni litum long sojong DSA General Secretary President ado apa ni litum long nang jetong dundo ex football players alang le ke Lawrence Rongpi ado apa yang jirpo po nang jui pemat ke bang alang li jirjar terang lama tado apa yang sojong elitum Karbi long Sport Association along Vice President alang lisar borsing kro mata do lasi sorni bangke ni tum bangke hodai ke dam tang kosona match a game ke solai la so things ni tum bangke solai lasi laso ni tum han akoi na pi bangke chok chip piglo la bangso ni khela bangke ui Chingri versus Marjong lasi Marjong FC tumbang referee board tumpan ate kasa referee masih la bangso ni khela solai lo lasi hala bangso khela long alang litum handball nang ne pi pedet pu dia satu makoi nang api mate tim manager penceng lok secretary president tu malang litum makoi nang api lamang ke amu bang ya lam atheni litum referee tumbang ke khela ke solai lok lote ni litum bang ke dake ni tum ke komania hin dunwi komania hin phan kelang pangkret bi komania hin anat kelang lang bi tu labang soron bang ni litum ke bang athe khela solai bang hodo bang ke ni litum ke labang so khelar ni bang ke ni litum bang justice asida ke chok chido an ke ni litum ke nepu ठीक ला सोंथा थाक्सी ला बांगसोर नि सिता मिनि लितुम फाउल दो अंतर नेबलो हैंडबॉल दो अंतर नेबलो ला बांगसोंग बोंग पालांग लितुम हैंडबॉल के थम नांग नेम पिपेदेत पु रेफरी बोर्ड तो हाना कोइना पि लाके मारजों क्लब तुम हिन लाके आमु के बांगे लाम नो बसे लांग लितुम ला बांगसो लाम बांगे चिकु बिरवेक नांग पो आथे रेफरी बोर्ड तुम हाना लांग लितुम ला सोना कोइ के बांगा बांगे मु के बांग दिलांग आनी लांग लितुम हाना बांगे मासा ऑफिस सारा बांग तो आथे आकांग तुइ किदुन जे फान पुलो तांग ते रेफरी बोर्ड तुम हान लांग लितुम respect pinangji jo akha bek nangji sedame lang litun labang ke jo akha kepin lang plot pen referee board phan labang so akoi kepi anpar ladak DSA phan lang plot akoi kepi DSA phan ta lang plot lang litum akoi kepi labang kalang litum chok chep pik lo lasi thanji analam tamu alang li mid referee kasa referee bek lo alang li bang ke alang li than lo lasi labang so akoi ke bang ke labang ke chok chep pik lo lasi Marjong FC phan nili kichuning ri dunalam themangala pulo alang litum labang so akoi pipira lasi labang so ke chok che bang alang tum cikubir pe DSA mate dak den go sports association balang tum chingwai chingsai pen labang so alam bang je pakeng thuji pusi ni de bang ke alang litum pan chuning ri dum asitin kapatio longta jongsi arona mokha chini pami me pulote monon phi pen ke lason kan inje jede jia phansi sodak pen referee board hin pen pachini pon lopota pai pai ni phain kora troxiani denarong sports association mate kasa referee Bisnu terang lapen langchari dunatum pen lamkla chipi pon All Assam Senior Inter-District Football Championship Hanjanglang Solong Lapen Balipathar SA Inter-Club League Football Championship Balipathar along Karbi Anglong Termas Council EM Jagat Singh Ing Tipen Alhuisar Pohaman Pekachetong Dom Birta Pherang Kepen Pai Pai ni Phain Koira Trogarni Birtang Pale Surihini Akre Sirkya Ningkana Baha Balipathar Sports Association Football Club League Ang Dungkiti Kapathu Pai Pai ni Phain Koira Trogarni ani Kangsam Porphai Ket Homa Por Malongpen Balipathar Higher Secondary School Pathua Klamalong Club League Football Kapathu ke damtang ni phai kre trogarni pen kapathu pang chengponsi pai pai ni phai inkoira trogarnian ang dungkiti kapathu pon along alhuisar poman pen Karbi Anglong Termas Council EM Jagat Singh Inti man pen alhui pen EM Madhuja Dhito Phukon JSAMI Phubapuram Timu VDC Chairman Bari Matum Deviding T Uttam Tiso NDJC KCSMI Romesh Singnar Bogajan Constituency VDC Chairman Budhi Chatri BLCC Chairman Bipin Induar Rob Cyclam Bang Lukhiram Rongpi Dilip Rongphar Hanuram Singnar Balipathar Sports Association Achun Bang Dilip Ingtipen Chenglok Penan ke thegiding atum chitong don Ang dungkiti kapathu pon lake cleared up FC atum Rongkhelan FC atum phan 2-0 goal pen parempon lo ke hayatera atum phan tangka sika suri krehini pen trophy alni sar poman pen kachetong don EM Ingtiari deng pensi pajir pon lo lapen dun thu anong isika suri ner cap lapen trophy EM MD Pukonari deng pensi pipajir don Best player nong Suresh Tok BC Chapalong lo Best goalkeeper Jagdish Teron lapen goalkeeper ke ong naya nong lake akesti mo phansi pajir pon lo
Karbi prime time bang kila pon si kang tong ponik lo do me thak me kurang thu